uba ke YouTube hinne ka khat sau tarik unai lur aja arphodu MLA Kamolai constituency uba process ti saukme ha conference hall ka badon ha MLA hostel ha khandai lat to stihani ka por mata product ka jing release ya ka music video and press mata ni Director ke Dbryn Records usamla bashan ling do maunai ula kirpa ki Paidbah bikin ai jingkershan lem ye kini ka kinhon ka badai ka kinhon ka bakwa ban penki ki local talent lane ki Norway ki badai ki parado parasnam habakran ka mukong sanoba process ula pen pau ka jingkemen bula yo ban Pyllait ye kini ka Jingrwai ka baki khun samla ki badan sap kilarwai lingba ka music video ba ulong ru ba ya ka sap omdan bala ban thiet kumtang idan ka ban penan kam hok ek sap ka bau ble ula ai hangi hagani ka singiu MLA ula no yang root ka song pisa shaka sub production ka bere ka kinhon binrap jaga Dbryn Records but ABK indigenous group kum shibanta ban yarap iki haki jingdan kam hashwa jong kanila yoru ye Jingrwai kerpang no samla James Carson tiu hagni ka siwa Pyllait yakani ka RiKhasi lai don ringkat ujon R Kharlingdo manager executive producer Bashan L Maunai director ka Dbryn Records but producer ka sub production but kiwe ngai scam ki tu ka betul sab nakwan hatta ba bono ka jinge nakale nga joki hi nakale nga joki ki ya shakma kata ka mensiam nakale nga mensiam badwai nakale joki na biang krep ko han ko yo shu ta ya ke jimat hau jo biang nakale benam ba temru ha ka juk po da kita pun biang ha ka bede tem bagi hari atli ki sab bagi samla juni ki ba ki ha ke ding ski mata we ni ki samla juni we have put nang te da po motor na po do mosing udon ka sab ju ka ban nakre ju ala sab balong architect na ni balong engineer ban how na ban how yi ki sab ni ka sab udon ni man ha ni ro sa west kasil don chu long ba ko do jo ka sab ti hakani ka lockdown mata kadon ka advantage kadon ka disadvantage kadon ka jumpiang kadon bombit dia nak benda pada lagi betul ki nak kena cuci betul kata kacing terang atau aim in life akan yang cuci nak kena cuci bi pak apa yang jauh kecingnya kabaya kendu dan nak kena cuci kendu mesin yang ai ke bamaki kita tengah kasu orang kendu yang samla jungi coba jelahi boroi kaban ningkong de syap nak kena cuci ngong hak ban keli dia kai bo play udah ji dengar ko ong samla madosa nak kena jong samla jungi coba ar khaning do tanglah gini hari benar dek mengasukku hari kesat berjumlah. Tiga peningkong desya mau tangan itu way hab ban sungtu ha kai jingkwa berjumlah. Timba kacing ne jimut berjumi suki pasuki ila koi hadu ko ni kumta ila persiapan hadu kisna menteri ke music video ke music video peningkong ia jumi ketika komurang dejit ketika music video lese ngawet pa kibobon ke so ada music video haba ngin sema ko mo khat masuk pa adu mentaru kali ke ban tusa jika mau kacing berjumi bertusa history ko kacing berjumi ba ketika music video ko ba ningkong ia misna kadai nakalian juga iba produk kurba iba dong film director Marcel Tep bagi sina ada music video ngalih memberi si mau i asyik ada music video juni iba ila peni ringkat lang buat ka film kepala paunam film bersih paunam dari kemudian konserting apa State Central Library takat waktu August asal asal telimba jangka kajing Pyllait Jingim Jong kelak pulang berkata kamu siam apa kujongi kendang yang hak bangin teri sitom bandang yang penuh susu. Juan ulang tang hai cimut dan kipor bas ngau kolat kolenti.
Jak treshi tomir lapat singi Dan kaman persyang ban minut top Kan saple kalat kalenti bat ka kerdop Bat ka kerdop Bat ka kerdop Bat ka kerdop